Khovel ram sang sang te hian dan pahnih an nei theuwa chu dan pakhat na zawk chu an ram mi le sa te tan ania pakhat dang le chu an ram hroi tu te tan ani khoi rama cheng nge ini apoimo berlem lova democracy autocracy monarchy le theocracy heng te hian dan pahnih in kop an nei vek ani Iran ram han entai la he ram hi sarialo noya omania mechelaka dan khir tak an nei mechia ten hijab wantang ma an hak angaya an zindon ani pon veng tu mi pa an nei angai bok second class citizen an ni ti na ani deu bermai nimasela an ram shoi tu supreme leader nai deu tu ini ero chuan adang lam deu bik ome karliam ta thalak viral hi penti rangche in nei thalak ania April kumsan hi somni palia mi to kha ani mo hi khothang lam in nei korin aincheya imhuang hian hijab ahalova korban tlon ahalobok Christian mo emo itimai thei anin nei ceremony te po hi Iranian ayin western khothang lam ang zok ma hei hi enge boina ilodi mai thei achan ber chu mo pa ni na wang zok hi ani Admiral Ali Sami Khami hi National Defense Council Irana Supreme Leader ani India rama intihim na do san rin ka berpol bejilia kalolo mache Sunny Leon le Nusrat Jahan te itanan lo dinge tuna hian lo zom vela lumlu na thilpek cheng sang hasom pakhat intihim na hian dong thei don ni bejili hi download ani chuan cheng san hi dong thei dona Facebook angai dai tho phei chuan cheng sa songa zawa in cheng sa thum somngai dong thei don ani nitin app a hian lu tani chuan a thlonin jili hi tivrizia thei don bok poisa thuna also min him lea UPI le bank transfer mangin ti thei poisa thuna piangin thlonin app a hian pani % dang dong thei don bok tuna hian kan rolin lo pen vela kan singa lo tel veni chuan 13 in za songa % lo chuk se thei don bok ani comment section al link da hi click la bejili jingkong hi lo zo vero le National Security Council ta na thok tu ania hemi ma hian Revolutionary Guard thunun tu ani bok Senior Iranian leader ania Vantang maa Islamic dan khir tak chu asoi chin mechia te inchei dan tur ngai poimo tu ani bok nimasela anchung ko bika ero hetiang hi anchung ko hun man dan le inchei dan ani thung hijab dan aumlova inchei na lama khu khirna aumlo mai baka Islamic dana innei na aumlo bok samhani hian afanu hi innei na hian akai luta hetiang thil hi irana andingai lo atlang puin mole mo nei tu arwalin an lutlang thin heta ringut po hian boina aum ngal afanu hian innei na atu ang tak anei theilo kan ti na hanilawa Iranian mechedang te point an phu ve tholom ni ti chu tuna mitam tak ngai dan ani lo chuan hei hi ponlanga thatderna hypocrisy anti chu ani samhani hian National Security Council chu kumsang hi somni pahni tangkhan alo shuai tran to a hemi kuma Iran rama thil thleng hi ilo se to emle Iranian nula toitir chu police custody ya athia aming chu Masa Amini ani athil ti sual chu hijab pangai taka ahak lo uwang ani police ten hei hi thu boya laksakin anman nu darka reivak lova police te kutuarin athita ani police te chuan thil sual engma anti lo thuan soya nimasela anchung te chuan an fanu chuan ngai sak atok ni hin an soi thung ti chuan rampuma boina achok chuak ngala mi sang tam tak ko thlera an pung khoma hijab dan ti nep deuna an phut ani sipai te chanlet na ero anakhop mai mi zaruk vel chu manin irana hian ti hlum ania heti hun lai zong hian Ali Samhani hian Security Council Iran rama athunun lai ani soitak ang khan ro rel na le dan chu an chung ko le mi puite laka asang ve Iranian mi puite chu an lung oilo khop maya an fanuyin
dan abo chiat ve tak awang hian kiltin atangin soisial na sang sang adong hala anun dan le ro rel dan hi that der na mai ni ti in mitam takin an soya tin zona tam tak an siam bok nima sela sam hani hian angai poimo vak lem lo social media tiang hian po sa siama thu chalo tak le chetak mai chu azia nuwa daladame ti thu chu a post bok ani in nei video leak out chungchanga hian Israel chu apu bok ani anlo ti leak out po ani mana le nima sela thil poimo berzok chu Iranian mei chiate din mun chungchang hi ani kumsang hi somni paniha lung oilo na anlantir khan police nen thil rap thak tak antia mei chiate chu an soi sang baka an pong sul bok ani helung oilo na lantir na phenami hi han ente le ani ve thung hi chuan khothlang lammi te in nei danin afanu pasal ani tira afanuin hijab ahalowa anupui poin ahalobok nima sela Iranian meichiate zong ero hijab havek torin adu thung tuna chanchin kan soime khi Iran chau nilovin khovel rampuma politician te chungchang ania Islam meichetam takte injei dan le andu thanna te an thlang danglam saka nima sela anin lama ero engkim athiang vek thung ani he case bi ka hian Iranian sipaiten kut an thak nge angai mela achan chu afanu nge yin dana zomlo awangin nima sela soitakang khan Iranian supreme leader ania chuwangin dan hian alaka omzia anei don lemlo ni nalanga mitam takin dan an zom angai lain ruai tu an ni awangin an ruai tu fa te eroin dan an zom angai lo ni hin alang bok hemi chungchanga hian mitam takin ngai dan an nei boka tuna hian an ram ruai tu abikin Islam ram sang sang te hian an fa te an khu khir ve ngai to niin an soi bok ani tuna ve thung chuan Iceland thosi an mu chungchang hi kan bi chiang vele don ani kumdam tak chung Iceland cheng te hian thosi la ka boina an nei ngai lo ni pui chu khwalzin te tan alum tok ema natna the dar thin ran nung te tan ni lovin thlasika ero avoti pialam ani thung nima sela thil thadeu mai chu thosi aum ngai lova amaro chu tuna hian he hun hi atop don ta October ni somparu kumsang hi somni panga khan ran nung lama tuimi insect enthusiast garden towns of jiu sami chuan thildang lam tak mai ni eng hnuaya chuan muta voi khat enna tho emo ati chu thildang lam tak mai ani tatlat chu chu thosi ani ti chuan hun khoral lovin thosi chu lain entomologist Natural Science Institute of Iceland mi chu ako ngala atuk lea thosi dang pathum aman lea anu pani le apa pakhat te sa changalan danin kulikusita anulata ania khovota cheng thin thosi niin Europe North Africa le Siberia te chuan shiat a hlo hle ani khovot lutuka po he thosi species hi adam chuak theya Iceland sigle sa danglam wangin alo omta ani mel Iceland an thlen thei dan hi thilmak alani reng scientist an ngun takin thosi chu zirchian na haneya Iceland a hian omreng an tumem ti te sigle sa danglam hian Iceland chu atilum zela Northern Hemisphere ain aletlia chakin tuna hian alum to ani vurtui mek hian thosi tan kong ahong ringot anilowa natna akentel tan po anitel bok malaria dengue chikungunya le zika te Iceland a hian a nge don ti na ani lumle vota thosi hi an pungchak le bok kumin chung ringot pon UK a Egyptian thosi tui an muchuaka tin Asian tiger mosquitoes te po kenta an muchuak vele bok he hian in boina na sataka thlenani ichuan tuna thosi ngai lo naram Iceland a po muchua ani veta Iceland a chengte tan chuan malak angai view niin alang ngal ani ole khati zong kha ton video wa kan ngai thak thei chu ani e